Damri fadio ni ama ni hunu kotoko hini nuye na ne manfo so nuye Ghana man nuyo na Asante man so nuye Ifrisa na kwadu yi adom otoso mi ansa na Asante Hemaa ofra ne ntoma tenten so ono ifi adampan futo mu so adampan Nana wahini ayasina na kwa kura Yepeye nana ye hunwa Sena nana kwa kura Nana kuna dui ya domwa Otasumi yensa Ina Asante Hemaa Nana kwa kura Na wakwa yinswa patakasi ya buwa mabura buwa piti Oduponkasi ya tutu Asante Mayanti ya sempa Na Asante Hemaa ye Anyana nkwampo na yebesu uwa Amansai mame na nanya nkuwa na yebesuwa yakura hure asamabo yakura hure Asante mene dia yakura hure asamabo yakura hure mahi me friend ntuma tintin asamabo Yebesua ya yesi yebesua Asante Hemaa yebesua ya yesi yebesua ina kwadu ya domwe Otumfo wose tutu abebi ewu Opimsuo na se tutu abebi ewu Babru hiri Otumfo se tutu abebi ewu Asante Maura na die wopu na buamwa Sie drama fonso aya na yakaya no Ye drama fonso aya na yakai na nano na kura tu kro ya buamwa Otu fo se tutu abebi ona na si wopu na buamwa Wopu na buamwo ina ni abro na tu wopu na buam Yakura hure asamabo Asante mene dia yakura hure asamabo yakura hure mahi me friend ntuma tintin asamabo ina samabo yebesua mawo wahini superdram enti my force yebesua mawo Otumfo wose tutu abebi ewu opimso ababru hini Nanai mafosi yebesua mawo Asante might na sia yebesua mawo Nese kumasema so kwa asetena yebesua mawo Anakona du ya domwa otaso miensa efrese wotu na kwantu tintin wa tumu adampai Asante Hemaa topiti na Ghana man so abonyenya Nananu mahefo ya rewo Ghana mpenifo yaboye ni ani siowa ye wiye na nabie wani futu muada mpai yakura hure asamabo yakura hure Asante mene dia yakura hure asamabo